Kwajo fi ukwada na ye wo Gomua Asempanyin. Gomua Asempanyin. Womo edi ahoba kese afahye no. Enye festival na afahye no mbu mu no. Enye no enye ho. Afahye mbu mu. Yeah. Ma yenda Asempanyin man nyina womo je yan fel so na fe nganka na amankrado na kumasa krampa otoso mienu. Oye amankrado Gomua Asempanyin. The private life near friend Isaac Ochre. Your friend Isaac Ochre. Oh yeah, fantastic. Your show boy. Papa na fe assemblyman James Dankwa and so yeah da omu nyina say. We had a wonderful time. Just omo kwan na enye kwajo e kwan de enye ai fojo e kwan no e free Chenkwanta Asempanyin no o free Winneba Junction now tra Apam Junction a krobi wo fra Gomua Asen onya tra Gomua Asen pe na okọ Chenkwanta no eda right into right no faso a okwa ba kupie Gomua Chren na fe Gomua Brofo Gomua Asempanyin Gomua Mando san kronkro no nyina wo ho a tese kwan no enye kora o kwan de bebrenye bebrenye dan me kofa kwan bi so free akosombo ekojakiti ewrade nyankopon wonam so na dwo wan hwe obewu anopa ya ho story on news so anopa ya ka ho asem on news so contractor bi o kwan no so say den no ye wu contractor da so yes o jai sika ni ho nti o jai na bridge no kwan na bujambu bridge bi wa ye na abaje husika na me bisa say na contractor we party ni and I saw a professional contractor seriously boy na kwajo we na make ho Asempanyin de kura mo se chese ye ba be dia fashion nti na say we ni papa mpo no omo be dia fashion nti eno mutwa so na get so obuto omsafre e fence minister of road and highways now an original minister e fence very good na get so obuto nsafre no ba no be fa kwan no so na oduru a wa kan bi ama won na see you be say good morning bro. Amas is honorable Fojo constituency evangelist Kweku Sronipa Intinise school no wo ewo ora team Fojo e da ne sere so e wona so in fact na kanchima na nechi me ko breaker me frɛ no ma tensa asɛm asi ni na me de ahye ne nsa send the videos no ma no me send the video no ama no sa asɛm asi won constituency ni nti me de hye ne nsa na ama no 24 hours na act and you say you be hwie jagu no so sa on act as one member of parliament, two deputy education minister. Onye hu bibi. The teacher for ni bi wonu ma ayada braka. Obi say the Reverend Intim Fojo completed that school, CJ. Ne ama mensa no. Ama ne ama mensa no. Reverend Intim Fojo and this Amas in here. Oh, sleep. And you go at you, that be say headmaster. Ejadem see you crow or them wenchi. Krate Kurami, your friend of Metro Lens. Na Metro Lensi new front page, you know. Martin Amidu stress OSP. News just coming in. Dr. Oseya Oduchum. Afre. Say otie edwumedi ayedie no. Na waso asem no we taking particular interest in the case. Yeah, I say ye me pompe obefre me. Ye the radiasi. Na ye to anamon. Ye the radiasi. Yeah. Minister Nyiniche. Nyamisra no. Oni achire mayen. Nyamisra ye benya Nyiniche Nyamisra minister. Nyamisra obetina hoda. Obi antimi yiuda. Wo se wase enkrofo bi epese ogunanimu ase. Emaso. Enkojo Fojo. Enkrofo bi na pese omo ye. Ombeso ogunanimu ase. Enkrofo bi na pese omo ye. Sa. Martin Amidu stress OSP over La Bianca. Na on say Ora Martin Amidu da ye boni ni say oye OSP no. Me ni je papa. E san say na o mampani na na motuo e fa corruption ho. Any crutch of afa so mamehwe OSP so no. Na je say edimu na mji say
omo kapom bumwa bia betu na sa krachi omo ko fa ne be de omonyon aka go mapopo omonyon ya omo say ya fene sempo say be de bibi wana kisi aja ben won omonyon no na obi awu obi awu no obi awu so de ne court ese ne mo na mo ye mrenim fo mi nya mrenim oh ya mrenim ejekum ti asiempo ejekum wati asie na wawu na wose Martin Yamidu papa de metino so amasaro me penase me nyina yi isan se na ni agine na nkrata na OSP ekruchire guru krata so ba ye se wa ye hwehwemu afala bianka ho ne kosi sen no wose when you wase hwinim wase ye nhuro do nhura da sem wase brofo wase ye hollow na just say constitutional yes ye hollow with that just say woni hu kwan na dan wo tie ne papa be tran wo kan ya eye owura Dennis na say every 2016 2015 nyina bubo companies bebredi a omamom sa ye friend saying sa customs advance yeah na say advance ruling omo accepts na nkasa na ade omo ye enya de foforo enya de foforo yeah na say enya de foforo na adan na say ya ma obibia ade na nkasa no wankwanko wia ma labianka no wankwanko wia wanfetuo ankwanko si obi konso wo tro krata de bremo wo de krata ne baaye no ene oru adamoa se wo fata ene ye de ama na se ye de ama no a ne hawo ne sen ono ne hawo ne sen enti no enyema bebrebe ekoso krono bibia kokoso ne ade no na eyi ye fe se sa de om de command yi ye se Air Force One plane de no akosi sen eno de ente ho hwe ene ono onte ho onte ho enti ekura emfa no bo hu dudo ekura emfa eye OSP hu no ene obo hu dudo enti Martin Amidu ono aka se yedi besi su no Martin Amidu ede na no sira no se krachi adwuma wontimi nye okaso wontimi nye se ebe so so obo adwuma ne pa me say agroba de fradopa anamotu otu fa se agwa na mu se de bi wo de awo ho amfoi eduti owura eye fensen dan Canada moa was a small boy no grade hu hia and say emotional see me den krata bro se hwe krata yi mu me den krata bro se hwe krata be ma se ade na de ye saade no na ye discretionary enya de ti se me ko amisha da ho ekokoje dan krata bi kra publication mi se so mo ye bi so se de ben ni ade semi ba na de chi omo ye saade bi yeah it was one of the papers yeah. Daybreak yeah no correct it just mo ka no say me den krata be to de ka hwe krata yi mu na kenkan na entutu anamo it should guide you enye han hwe wakwan mu e wa anamo tu abetu dabi OSP said dabi ena wajitan ani ase endo ko fa ne krata we endo ko ton endo ko tre no de ba say say mi gidi sekati se onya bre na ko yen hwehwe mu ena at least ka papa ne e ka se be den krata mo fan krata ne kan se ampa wo hwa ade ni bia ba na mom seni e bia touch ma na mom won ka sa enti omo yedi bia mom ro be omdan omo yedi bia mom de da no so wo be omdan ni aba kwa hwehwe mu ana enti owura Martin Amidu de minim se de biara de mi dis e chekura wo de ebi beba abe se John de no wo de nkrata beba obetro report into a 20-page report and we na do so see on OSP de no kra OSP say 14 we 20 pages or just open detailed yeah wofa A no achirem wofa B no achirem wofa C no achirem wofa D no achirem so say owura kisi ajabe wadwuma na we no wose wadwuma no ensani wadwuma no eya holo wadwuma no emfa kwan mu wadwuma no adabraka asem wo ka no abra asem ena say akoye openya no hyase e wo office of the special prosecutor no working kan krata na ene wo share the supreme newspaper katafato so me 20-page document papa medu de bai no wakunche ni nyina de gu ase ya wo che se eye omo ankasa
the special prosecutor act no act 959 no emma ne kwan eso no betumi ahye obi so wontua sasika no ene ye ho enkitawodie na brofo bi oka wa ha je say list mu a makatism no aje so mo no betumi ache yase ene ho brofo ti no in all no wachasa na mo na the special prosecutor tu na say ne office no na wo ya abuse no tumi no wo ya de ye adwuma na bro ne so san say na ehwo no enya wo no ne die mu a wo se efa ho listo aha pato mama me da ubon krata no na ai na me fa to so enti ye to so ma na wo hye sema hodo adagania time da wokrata nim ha yi ene ye wode ato asei omampani na adodankwa akufu ado kasa wose SDGs ahodo eye be se target ahodo a wo mo hye nim se wo mo ebenya na wakata fatu so edunson wo mo benya na se eyaban na so die na da na koma so pa ese obeye ho adwuma wose enkwan kosi mfinhie mfimpimienu ene aduasa 2030 no na agenda ye sustainable development goals no ya wose eye aban no tumi mu wode go akwan so ema hye pandin tutu epa ye adwuma ema eye oman sikasem ene ehontoto nyina bebo se wo mu sanenu niam ankoye de nanso arisode hunu ni nyina no wo ehwe se wo de beye adwuma ama pepepe yo aba omampani akufu ado na ekan etina eno no ewose gana fo nyina so no ehwe ni mu pa na ensemu nyina no ne ekrata ya na se bi ode koto dwa na ewo mu na eno the national Development Planning Commission chairman no na wotumi kwa kenkan semwe gina wampani namu Professor George Jambafo na watche se ebra na wo mo launch ye voluntary national review VNR na wo mo launch no nano fieda wa Accra International Conference Center na wode semwe etuja na uchemu a wo mo egusu etoto enwoma hwese pepepe yo ebeba eno chinso nipa miensa na se yakase da obokata Ghanaian Times said yaba ya womo ama womo bail 60,000 Ghana cedis womo ekwawia ECG power ibienom womo wia womo eyuso bra emfa emra kwanso na ya mo bail 60,000 Ghana cedis katafeto so miensa ewa Ghanaian Times so borema enchemu no ewa ha na edan chenso a ene obase ha se yese no katafeto so edunsia abedwako pa ya womo efi bani na womo so eba abehie mu na eye sotom chiefs ahodo ahemfa wo honom nyina no ba bekom na homo wono womo abehye na wadi wudwuma ayama na kama eti homo wono eguso ya ekoso na ze mi honom achiama amasama ho na nya tepetwa wo ho delegation no ba no womo ba wo ma wie ye ukodi ukpekule oje nya sem ketwa the Economic Times also was CD no was CDs free for was CD no say or the bicycle so and was an so I say you well cross no what the ahoma so aponchi kon na one na ma aponchi na je no ho na onya ya lose guard kakana aponchi no eti ahoma na wo say okomrika no na me Jesus CD ni dollar ya edin to come say mo ko gina boxing ring mu ene ya o ma busidi ni from na nanim nya funfu na nanim afunfu ni nyina no finance minister ya ono ne sa Bank of Ghana governor no ena ya friend say ena bank fuwe sika kura bofo no sika kura bofo no and the city on number 10.19 on nam se bia ama enema boy di bibia boy di mamenda was mami chia papa yi nana Jamfi Edwabo CEO of Sendlos uza ka sabapa no sa distance education osu otie empa wo se no pay we mu se eja na ekoso na no ye hye enti nana Jamfi Edwabo ya chiao okay what CJ me kwana doctor ya wasaya dutwum unsa wakasa wasi ani bia ewo MPP amanyoko ni ma wo muntumi yi wo mani wo mutetemfikyire eno mo pese wo mo se ni din na wo epese wo mo yi ne hwefom na za mo nya mema no entu ya be ma no yi wani mu na ya mu say asuma si obenti me na me ka sa asem we na wo evidence of facts na wo dia ba enti ho asem wo daily guide mo katafeto so me nsa wo saka wo be kenke abna boku ahwene thank you very much